tužnih godina od početka jednog od najbrutalnijih i najsurovijih napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Kuršumlija, mala varoš na jugu Srbije, među prvim gradovima u Saveznoj Republici Jugoslaviji, našla se na meti NATO agresora. I danas, posle 25 teških i bolnih godina, želim da u ime opštine Kuršumlija, ali i svoje ime kažem da naše rane nisu zarasle, krvare i dalje, podsjećajući nas da ne možemo i ne smemo zaboraviti sve one dane i noći koje su 11 nedelja sejale zlo, suze i tugu nad našim nedužnim narodom. Junačka Toplica sa ponosom se seća svakog našeg heroja koji je život dao ne prezajući od velike sile. U našim i vašim srcima zauvek žive Miodrag, Radoslav, Ivica, Milivoje, Slaviša, Branimir, Zoran, Žarko, Vladimir, Vlastimir, Dragan. I nikada im nećemo oprostiti Bojanu, Božinu, Dragana, Gorana, Srđana i sve ostali stradalnike sa prostora cele države. 78 dana bombardovali su, uništavali na stotine kilometra puteva, stambenih objekata, pruga, aerodroma, bolnica, domova zdravlja, dečjih vrtića, škola i mostova. Ni svetinje nisu štedeli. Svih ovih godina gradili smo i popravljali sve što su nam porušili i uništili. Izgradili smo i nove puteve i pruge, i kuće, i bolnice i vrtiće, ali će taj 24. mart ostati zabeležen po tome da je jedan mali, ali po srcu hrabar i veliki narod pokazao da sila i tehnika svetskih moćnika ne mogu da pobede dostojanstvo i slobodu koje ovaj narod nosi u sebi. Želimo da se ovakve stvari više nikada i nikome ne dogode. Neka im je večna slava i hvala.